د کسایتا هوال صوفی ده توایی شهیدین شورشم بیرتین بجنا خال بروانات طوینن و سوزداری خودن نشاندان کومه هر تم سر رکوانا بن خالی واد نیوی دمای کوم بیک بینن تمام بکن ارمانجه کو لسرد مشیان حتی کو امو ارمانجه اج بیک نینن و جبوما تبات تنبه بتهيبت ده حضور الشهيد وكا هوال صوفي ده براستيجي واتا بخوتيرينا كي كومارو كار بهنا تشتينا إفادة بك چونكو كسات وكا هوال صوفي ديرو كده شوبك خوهيلشتن ديرو كده وك شورشكي نافل سر خوهيلشت جل كسات بو أرمان جن مزن سوز دن تكوشين دكن ليه جلك شوانا د روتيا نورمال بوني دن نادر كيفن ليه هنا كسات هنا كو دناف شورش يد تزيفرن شورش هفال صوفيك جوا كسي كو دناف شورش يد تزيفري شورش وك شروان وك شورش غير وك قمطان وك هوال وك دوست هر بوتنسيالك تتكساتي هوال تدديد ود بيواجوا بشورش هدا هوال صوفي براستيجي بسمكي خداني هوال صوفي دنا بشورش هدا خودي كدك مزن چه قاده سياسي ده رخصني ده و چت قاده خو پرستنی ده پشتی کو شورش دروجاوا دست بکر وکه لاوکی روجاوا لاوکی قامشلو بریاردا کو وری خدمتا به شورش بکی و دناو پیشنگی وینا د جی خو بگره د پیواجوا هاتناویش جای آزاد و تبلیغونا وینا جخبات شورش روجاوا سالن کو چت قاده سیاسی دبه چت قاده خو پرستنه دبه رنگ خدا نشاندان جبر کسایتی که ناف خدا گلک تیبت مندید کرد کسایتی که گو هر عالی ده خو پیش خسته بون ده عالی سیاسی ده خودی کربونه که مزن بو کو کاری بو باش بخوینه د وقتی مناسب دجی هم هلوس دیار بکه هم دجی بريار بدا وكا ريفا بريكي بسبور وبتيبتشي د بيواجون شورشان ده براستيجي او ريفا بريا بسبور جركه كو خدي اخلاق استراتيجيك با كو خدي ذكاء استراتيجيك با د زمان ومكان وي گنجاو ده قاربه هلوستو بريار الراس بدا د بيواجوا كودناف قاده سياسي دجي خود گرت ام شوبينر بون دوی قاده ده بتهيبات ده افاكرنا مجلس ده ده افاكرنا كومينان ده يعني دري خستن كرنا جواكي ده كاري پیشنگیتی که راست بده کرن و تشتي بارز گو خود دا پیش حس کرنا ویش گل را و حس کرنا گل جيرا وهات ناس کرن ريفا بري كو تشبيه جلي خدبه چونكو جلي خوش يان دكر ارمانجي ويجيان دكر هستي ويجيان دكر كيف خوشي ويجيان دكر ايشي ويجيان دكر بيرد مشيا ملي جلي خبو جبونا وناجي او تيكلي بانرجيكي جردوني نافينا ويجلد هاتا تشكرن يكو بيرا كار جدانا مشاندن او رحي كولكتيف كو هبو او رحي كومينال يكو هبو او رحي سوسياليست يكو هبو هم بخوا تبليكار دبو هم تبليكار داكرن جي كو اوليبو موتيفاسيونا كاري سركفتي هبو باوريا كاري سركفتي هبو هيفين كو كيلي بكيلي بروا ازادي ام دچن بروا سركفتني ام دچن
ده هر مروفه كي دردوري ويناده تأف أتموسفير تدتيت هيجان مورال بزاروك على زاروك بمزنار مزن هم ده هفال سوفيش كساتك كو خودي انرژیا کی پر اکتیف بو يعني انرژیا گردونی براست کسات وینات کم بو او قصنا في حركتي دابو كو لباطكي ما زنت كرنا بدر طريق خدشي زندي و كساتك كو كاري بزانستي تشتي جرك بجريجي تشتي جرك بديجي ام ميزين نجي حتى روجا مراسيما ويناجي بيشوازيا جل جيرا براستيجي سرهلدان بو پێشوازی کردنا گەل ژێرە انتیفادە بوو پێشوازی کردنا گەل ژێرە کو تحتا vê هاتی بەس ئەم جی سۆزدارن کو ئەمێ بەردەوام بکەن تشتێک کو مەبهەب دوورە سۆزدا تشتێک کو مەبهەب دوورە ژیان کرد وێ هەرتم بکەیلی زیندیبوونا خۆی بپارێزی و ئەم سۆزدارن هەر کیلێکی مەهەب دوورە دەرباز کرد هەر گوتنێکی مەشهەب دوورە گوت هەر سۆزێکی مەشهەب دوورەدا ئەمێ وەفاداری vê nabin û te ev na pir pişînberî te ev nadidît çunku heval Sofî weke feylesûfekî bû dizanî bû çawa hêvî bawerî yani îmana şûreşê di insana de her tim zindî bihêlê û bawerîkî wisa pê re da çêkirin ku ew kesê ku pê re kar kê jê re bêjê vê baş bizanbe em nasekinin çi zehmetî hebe çi zorî hebe bi fedekariya bê sînor em ê bimeşin heta gêliya ku em bêjin êdî van bigihîştin armancê lê ji rûşin ve jî em ê carekê dî em ê şopîner bin ku em wê armancê biparêzin jî û di wê merasîmê de te rûyê her kesî meyzet kir û te ew nadidît heval Sofî xwe kire keseta şûreşa ne tenê serdemî şûreşa ku her tim zindî bimîne û gel bi rastî jî di qada 12 adarê de bersivda heval Sofî derbazkirina wî ji qada qesedê re hate çêkirin ya xwe parastin re di 2017 di pêvajoya ku di nav de kar û xebat dameşanin ku heta şehadeta xwe jî hê weke qumtanekî qesedî bû dereca weke dibêje fermandariya giştî de heta gêliya ku li vir jî bû beriya ku biçe ziyaretê li Çiyaya Azad re li her derê heval Sofî hebû çunku heval Sofî tenê ne fermandar bû heval bû weke fermandarekî jî karî bandoriya xwe bidî çêkirin bi aqlê xwe parastî yê ku da parastin hem de birhê xwe ku tahir mayî ku karî her kesî himêz bike hezkirina xwe bike dilê her şervanekî de çunku bi şervan re bû pêre dimeşî pêre dixwar pêre vedixwar pêre şer dikir pêre parastin dikir pêre bi ser diket ji bo wê heval Sofî her tim eserekî xweşik bû dilê her şervanekî de me bi taybet di pêvajoya salan de me şerên mezin dane meşandin û salên ku tê de zehmetî jî hebûn bi rastî çi pêvajoya Efrîn be çi pêvajoya Serêkaniyê be Girêspî be demên zor bûn û duwa gêliya de jî
ام نزی هوال بون براستی جی از تین بیرا خو رغم و زحمتیا اصراری هوال باوری هوال كين وقهرة كنت هندري ويدها بوش بطول هلداني دناف هفالان دا أفد دا أفكر دم أو دم كو أم بكار من جكورة هي مطولة خراك وأف رح طول هلداني تهر قمتانا كي تهر هفالة كي تدا شكر وأف دقوت دبی مرو گاوه کی پاشته تاویجی لی آماده کاریا دگاوا پیش ده ام بچن ام دکن و هر کس فیرنگی نزیکت بو دوا کلیان ده هر چقاسی ایریش دجمن دشوار بو و داگر کری کر بو آرمانج لی اتمسفری کو حوالی صوفی دا چکرن ناف هزی ده اتمسفری کو هر چندی دجمن بخوازی آخامه داگر بکه لأوی قط نکار بی مجی مداگر بکه روحی مداگر بکه نفسه مداگر بکه خیالی مداگر بکه آرمانجی مداگر بکه آزادی مداگر بکه اف اتمسفر ناف هر کسی دا آوا کن و به باوری براستی واقم تانان و شروانان یکو بن سروریاوی ناده بو تکوشین دانه مشاندن شر ذکرن و وقتی گود شونه شهادتی جی لپشت خو میزنت کرن چکو باور بون یکول پیواد مشن گلک و اف بخوجی گریدای اتمسفری کو قمتان صوفی دانشاندان حس کرن انرژی کی مزن دخوازه جبوتو حسبك تجولات حسبك تجقل حسبك تج مروف حسبك تجن حسبك حس كنا دلي هفال صوفي دا براسي تيرا فكر أجبونا ويناجي هركز هفالي صوفي حستك هفالي صوفي لقب سر خقرت إنساني خشك چونكو هرتش دي خود خشك هركز برفا خودك شاند چونكو هيزا كيويا كشاندني يا جذبيا برخورت هبو چونكو تلچ دقارياي تلقى الهفال صوفي تديد وبتهيبت شي حسكرن چونكو قريدانا إنسان بإنسان رح حسكرن چيد بي قريدانا الشروان قمتان رح حسكرن چيد بي قريدانا قل ببيشنگ رح حسكرن چيد بي و طبيعي خود جي هفال مروفكي هستيار بو لي هستيار بونا خود جي بزانست بو زاني بو بكانيجي زاني بو قيرجي بكي زاني بو بقريجي زاني بو كو تبدي حيسكرن چقاسيش دا حستكي چقاسي بتباورة چقاسي تو إنسانكي كو دكاري هرتشتي بكي وتسركفتي با دتيبت مندي وينا دا قلا كساجما ازنا بجم تاني هوالي خورت هوالي جنجي براستيش خورا ميناك دكرت خبيرة قياس دكر شخورا ميناك دكرت وكا ميناك كي بيشنك كو اجي جيرك وكا هوا صوفي لي ورم دناف شورا شاندا كسين وصا بيويستن كو بزيفرن بيفان كو بزيفرن ريجيز كو بزيفرن فلسفة كو بزيفرن هبون كو بزيفرن خوبون نخونا ولو بي زحمتتو قلكي بشورة شكرا بدي مشاندن شكو زحمتي وقلك لكسات وكبا كسيطان يكو دبنا هيزا كو قل تحفي شورة شبدي والبيشيا ويجد ماشي كسي يقول بيشيا قل خود ماشي هفال صوفي زاني پیشنگی تیب که چونکو پیشنگی تکرین دو شورشی که وکوی شورشی ده براستی جی نتانی کده کی مزن دخوازی نتانی فداکارتی کی مزن دخوازی زانستی کی مزن جی دخوازی زانستی هوال صوفی
زانستێکی جواکی بوو ji بۆی civak pêre zimanê wî civakî bû fikrî wî civakî bû rihê wî civakî bû hestên wî civakî bûn çanda wî civakî bû û najî mero dibînê ew qas bîranînê wî ne hene ew qas bîranînê wî ne hene bi her kesî re ne bi zarokekê re jî bîranînê wî ne hene ku çawa bi wara dewdistênê çawa bi wara dileyzê çawa wana hemêz dike dayîkekê re jî bîranînê wî ne hene çawa lê guhdar dike çawa destê wê maş dike çawa serê wê maş dike çawa jê re sozdariya xwe didê nîşan dan ku ez ê lawê te salih bim û bavekî re jî ku vê baş bizanibe jê re dibêje zarokî te dayî vê şoreşê ez hevalî wî me ez ê wefadarî wî nabim bi jinan re hevalê rast li wir de jî mohra xwe danî ji bo kî hevalê Sofî nas kirî kî hevalê Sofî dîtî ji dûr ve jî be bîranînekî hevalê Sofî li gel wî ne heye besmekî xweşikî hevalê Sofî li gel wî ne heye zarokên şoreşa heqîqî gereke vî rengî heqîqî bin hevalê Sofî jî keseya te heqîqî me rûnavlekî ne şaşekornîr nabin ew wî hevpeymana xwe bi heqîqetê re dabû çêkirin ew wî hevpeymana xwe bi şoreşê re dabû çêkirin hevpeymana xwe bi gel re dabû çêkirin hevpeymana xwe bi hevaltî re dabû çêkirin hevpeymana xwe bi jin re dabû çêkirin ji bo navêna jî heval Sofî bû kesên ku pispor e di avakirina mirov de jî çunku herkî êliya te bi heval re te jiyan kiriba yan de te ew şopandiba tiştekî tu jê fêr dibûyî hebû çunku keseyatekî hevpeyman dabû çêkirin ku ez ê bi xwebûna xwe ez ê her kesî kar bim temsîl bikim ji bo wê wextê te lê meyzan te digot ev ez im ji bo milîtanekî ji bo şervanekî ji bo qumtanekî ji bo mirovekî ev nan gelek gelekî girîng in keseyata temamkirî jê tê gotin keseyata kamil jê tê gotin û ev na hê jiyan dikir me jê re digot şehîd jî ketî em layiq dibînin ku em jê re bêjin keseyata kamil û keseyata kamil me vî rengî fehm kir di keseyata wî nade ku keseyata her tim nav guhranin û veguhrandinê ku karibê xwe temam bike ji bo karibê erkê xwe pê rabe û bi rastî jî di heval de çanda pêkanîna erk pir li pêş bû ji bo wî erkê piçûk ji bo wî erkê mezin tune nebû ji bo wî ritbe tune nebûn ji bo wî ew qe dilnimiz bû dilnimziyekî ku her kesî xwe pê re didît her kesî xwe tê de didît her kesî ji bo xwe mînak digirt her kesî jî hes dikir yani ev jî ji bo şoreşgerekî taqetekî mezin e ku hes bike û bide hes kirin heval Sofî ev kir di pêvajoyên bi taybet şerê Efrîn de heval Sofî bi rastî jî kêlî bi kêlî jiyan dikir tebat tune nebû razan tune nebû her alî de nav mukessefbûnekî de bû hemû taqetê xwe kiribû dewrê de ez çawa karim gel biparêzim ez çawa karim dijmin red bikim ez çawa karibim herêmê biparêzim dibêjin kêliyê ji agir bi rastî heval Sofî kêliyên ji agir jiyan dikir ku em şahidê vê ne romê ku dijmin herêm dagir jî kir bes te di heval de
ev hêvî, ev bawerî te didît ku tu cewê dagir kirin çunku sozdar bû. Em ê vê dagirkeriyê bi dawî bênin. Lebata wî kîlê de çêne dibû ku çawa derfeta biafrêne, rêya bibîne, stratîjeta pêş bixe ku dawî vê dagirkirinê bêne. Bi rastî di pêvajoya vê şoreşê de çi di qada siyasî de be ya rêxistinî, çi di qada xweparistin de be, heval Sofî bi fikrê xwe ku pala xwe dide çanda neta demokratîk, rihê xwe internasyonalîst, rihê xwe sosyalîst nîşaneyek bû. û me didît yani çawa dixwaze bi va pêkhateya re bidê jiyan kirin. Çawa kar bi hevgirtinê nava de bidê çêkirin. Dibe insanekî Kurd bû. Lê insanekî Kurdê Qamişlo bû ku di nav çîrok û tekuşinên Qamişlo de mezin bibû, di nav mozayika Qamişlo de mezin bibû, di nav wê çanda demokratîk ya Qamişlo de mezin bibû. Çunku Qamişlo jî hemû hemûn pêkhateya kom dibe. Kurd, Arab, Suryanî, Aşûrî, Ermenî, Çerkez, yani ji hemû pêkhate. Di zaroktiya xwe de bo çanda neta demokratîk mezin bû û bi fikrê rêbertiyê re daha kûr kir, daha kûr bû û bi rastî jî karî temsîliyeta vê nasnamê jî bike. Ji bo wê te didît bi her pêkhateyê re te diguqeyek ji wan naye. Wek wa difikirî, wek wa hîs dikir, wek wa tesewwur dikir, bi çanda wa parvekirin dikir. Di alî pêkhateye de jî kesayetekî dihat hezkirin, kesekî dihat pêbawerkirin, kesayetekî ku ji xwe didîtin û xwe dî misyonekî mezin bû û bi rastî jî rol leyîst weka faktorekî erînî yekkirina pêkhateyên hundirê herêmê de. Bu kopiriya ku ev pêkhate hemû anî negel hevdû û ev na heqîqî bû teval de. Çunku zanistiya wê awqasî li pêş bû ku pala xwe nedda nasnamên yê qatil, nîcatperest bûyîn, orperestî bûyîn û her wiha. Bi çandekî civakî ya neta demokratîk jiyan dikir û dida jiyan kirin. û ev jî di şoreşa rojava de di pêşengiyê de taysandina wê da çêkirin. Ji bo wê xwedî kedekî mezin bû ku ev çand bi hêmanê xwe hat rûniştandin navê şoreşê de. Heval Sofî sozdar bû ku welatekî azad têde xwebûna her pêkhateyê hebe, nasname her kesî azad be û hem tekuşîna wê nadikir, hem temsîliya wê nadikir û hem de jî ısrarlî bû ku dervê vê rê jî wê tirrê tune nebe ji bo gelê Sûrî ku karibe bi rastî jî va merhelên zehmet derbas bike û pergala ya civakbûyîna xwe bidê ava kirin. Heval Sofî weke mirovekî Sûrî hem bo rêvebir hem bo qumtan. Heval Sofî di şoreşê de mînakeke gorê vedike ji azadiyê re, ji serxwebûnê re, ji xwebûnê re, ji wekheviyê re, ji edaletê re. Çunku kesayeta wî ya ku edalet nav xwe de digirt, dizanî bo çawa hevsengiya bidê çêkirin navê şoreşê de. û bi va hevsengiya jî her şoreşê tehfê gavê pêş de bidê kirin. Çunku heqê her kesî dayê de.
جبو يجي أو نافج سرخو قرد كسايا تعادل براستي مرو تقاسي بحثها هفال صوفي بك يعني لايقي هفال صوفيا جبو يجي أم حموجي وك شرفان هفال صوفي أم خود بینن پارچکش هوال صوفی دبی هوال یشت اصلا شهادتی لی مساج جبو معوا امی بردوام کن وکه هوالی نوی وکه شوپینری وی حقیقتا کو هوال صوفی بو امی حقیقتی نف خود بگیرن امی هندر خود بپاریز هر آلی کیوی خوشک و آرمان جامعه بی کو ام کسات خود پیک بینن جبو ام جی لایق ببن و ام جی بن حوالی بی چونکو ام وی گله کی باور حوالتی او کو تو کار بمل بملی هفدور بمشي جبو ام جی کار من مل بملی حوال صوفی رب مشن وككسايا تاوي تكوشينا ما وتكوشينا جيشتاندنا أصلي ما جلك كيلين جاجر هفدور أشياء كر لي أوي أجري من الشوط عندنا هرتم أو أجر برونا هيك شمرة شنو زحمتي الشورش يجهبون لي أو أجر زفري رونا هي بفكروا رحي هفال صوفي يكواد واكي ليادا ضد طيسان أمجي وكهفالي هفال صوفي والرياوي أمي تكوشنا أخوة بلند بكن جبو ما طول هالدانوي أساس ما مساجي ماجي قوتنا ماجي أفا بصالة ما دنا بشورش دا كارو خبات دا مشاندن بهفالتي أخوة راست بهفالتي أخوة حقيقي في أمي بردوام بكن كوم لايقي كساتني وكابر صوفي دركبن تاني أم ويد بيجن أمي بردوام بكن حتى كيليا داوي تشبي ويستيبا أم جرى آمادنا وأمي وفاداري واكيلين شاقر من بابر صوفيرا